Legion. I zdravo, kao što ste primijetili, moj najnoviji video je bio blokovan. Pitate se kako je to blokovan? Mora da sam nešto opasno loše koristio, možda sam koristio neki piratovan materijal, možda sam koristio nešto što nije dozvoljeno. Ali ne, ja sam koristio najobičnije ono što je meni dozvoljeno kao youtuberu. Pa ko je onda to šupak da mi blokira video koji je totalno pravedan na YouTubeu? Pa ljudi, dame i gospodo, predstavljam vam Merlin KVZ Digital. Ti glupi idioti odu kod nekih youtubera, bilo koji su koristili barem delić njihove pesme i samo ih blokuju. Bez ikakvog, samo blok. Ne blok, copyright, kako god, nerviraju me. Toliko me nerviraju da koristim mikrofon umjesto onih balončića što radim. I sad nemam taj video i zahvalite se njima što abuzuju YouTube-ove pravila. I sad nemate novi video, nego imate ovo sranje od videa kojim koristi mikrofon u srani. Jebem im ja mater, ako slušate ovo KVZ Digital, pušite kurac.